Kumno perolok perok, saya si senpat ngapdiang sengop hayafi, syakani ke channel jonga khasi terka. Ta minta singi ngi share no da uni chocolate muffin. Ngala shi muni maida shi pela, te kanika cocoa powder steng pela, uni baking powder, tang shi shamoy dred mo, te berkanika mlu kendian. Te kini am kibangal adap kinru lupa berok haid. Kanipar kadai kapeleng lai teli berkanika sini kadai shiteng pelamo ka jingtiang te phila ban antadhi te saking kumneshwa hadu bakanda la long bha hadu bakanda la milai bha kanika sini bad kapeleng. Kani kompanyang pade kadai ka pa duna banyi ka shiteng pela shiteng long shipawa mo kani kadai ka vanilla essence tang shishamay drit labiang sakle kumnish phang sakle uni maida bangila adap pen kriya shwa sakle lang shiteng shwa mo kle bha du bakandala long bha tadem nang tapade sa aisa steng pade da pisngo terkhong am ta ai da kadut mo khendian nga ai steng pela kala abiang steng pela ka depends ru ha umaida ru bakumno te don ba ai dunaru don ba ai khambun ru long ka diban mix bha te mde bakan long terkhong kani par kadai ka tu ka dark chocolate am ngala odrit kumne sakhle bhashwa ha tu bakandala long sathe da ka shamoy kumne tamba badum ai dap mo hadu halor ai duna khendian da fi pendap pade kan sa slate por ba fi shed am kan sa pho palat pade le kumne kumba batai mo la da fimdan ka awan ru long hi da fi le haka karai mo kumba ngasi batai em kumto le kumta hi mo da fi dan utu chocolate chips sa ai tu chocolate chips na lor kini ngala adam te nganbo 160 degree apa awan pedeng baik kumto khasan 8 minit tamba ngi deban check phang mo nama teng ka light ka he ka red kani kala long dengan pen i phi kumno pet ka clean am kani ka tari long kala long dadi baka dambit em tu long kampat long Kublai si bun bafilai pa yakani ka video. Sngo bha like subscribe but share.